Mi kudo weme mi ma fon dagbe a mi bi mi do jogun an chen do poropo mi ton le do le mi no do tugbeji mi gben yo mo je mi lo mo mi no do agbagbeji mi ne e chobe re ablo de gbaja we no mi de mi do ko gbe mi ho mi ka hin mi le yo taitan dedie mi atno menjile o forum e do mo mi atno menjile ho me ple do ate de jibo ate o ina no zon ji menjile mi bura no do hodo yana gbe me o gbe so de bo yin ple me ye me be ne ve bo ma so ro fi aboro togu do le na blogbon bo no ito iton meton le makana bu sin fin iton le nu a be na tunu dali eni le no na si ho tun do menjile a fi enu mi ye nu wa lo ton mi de so mi anje si zanji ku togu do kere sin lejen e kon e mi na no ho ne do mi si bo e ple ro jije bo do ho de o mi na do gbe ton mi miatu domen jele SENAT me khwa ijele ton mi ko gboke unu mi so ye hon wa ye ko ne do nu wa blo we e ko do boko jinjan boko ya zinpo so ye hon wa do khogbo nu SENAT e jinjan bi we me ko temetemele no Elizabeth Poyon e we do khobo khanu bo flinsen do poropo me bi ton do fen le nu wa ngben yo mi na do kho ton mi ko de vle do mi sin bo mi na so lobo so agonu yele si a me chile mi Mile kudo kan do ki ho esia miatno menjele so ye hon wa yonu zangbe e bo yonu zangbe ene o minatno Abdullah bi o chane e we so dimbo e yin kanu se so e wo se so tan mamu ahun me na ho e be gbeji zo ni sen so mo do po bo me yin tonu konto o ton temeteme le yo e do ijigun e so ye hon wa ye e isen do gbasa mentile mi bo do finion le na blogbon bo wa nu aloda lo me mi an ye le pon ho me na ho e mo me na ho le gudo bo do yo mi an do gbe tonu mi do dorote so sa e me na ho sin chonon Abdullah bi o chane e wa mo senu yento e do sin do gbasa fune gudo yo e ti me po no menjire nu gbo le kana blogbon bo se we so podo sin do gbasa po alo me ina wa le tin do azan mi do gudo wa do le asun ye me do sin do gbasa kendo sin jiwe se we so jinjon bo nu wa do to me o de tin le to ezon bo e me wo le dun mo indele asin le ji e mi de a bo ina flinsen indele alienu e se we so do wa nu gbon ti te ngbero to me yo o sen do gbasa na flinsen to en a se we so mi lele mi ade afogbon le sen odo lele bo ina do tin onu wa do po e ka si ho non o fi we le tin boy alo me do ho ganji bo se me le gbe nu kan itin le ina de afomon nkan ton le jin a che pa e blo ti to me gege do se we so sen le ndo ko nu po abi ko we mi do gudo wa ile bo vo sen to bo vo nu vo to do se we so sen le kaka ide me nu gbasa ifo nu gege to do se we so sen le do ezon kan we de bo mi do na lo na mo dorote so sa e sin ododo gbasa sinu kan to mi to en bo mi pe pan ti jan bo do ho de tin azo ne kana blogbon be na bokunu to vile ne kana blogbon me ro poro na wazo yin ton e aloda lome bo nu kan iyo na tin do e no le so na zon to vina voro to me le to vina voro to me de tin na lo me de bo do ho sin bo zon bo wa ndo po bo nu kan itin bo to vi voro to me le nu taji de su ti tengbe yin wazo e ne e mi wa le to ezon mi hun kaka lobo wa fine yo ene Medevo e jono yo ne tokun lagan ko ton Luke nyakaja eyi o yeme inu konto FAGACE ton le yo sin o jono mentile mi eblo nu mon koton bo nile wezon eblo yo mi na flinsen to mi ko won mi na je yele ponji mi na do gbe tonu mi le mi o mo gbon yo ye support su me bo yin FAGACE sin onu konto len lobo wa bo me da ho e ngeto yamboe e wezon ye nu do yin FAGACE sin nu konto do fene ani wezon mi de mi ka mono le e mi na wa tokun lagan ko ton Luke nyakaja e ti me pondo men jile ne ko no fo well lini e to kunla gando lobo na wa zo do kuton to ho me mi conseil don bo jinjan bo gbeje pon mo o aso mi na ho na wa kuton no tanu yo le kun wede wo tiyan a lo tete mi de mi kan no bo lobo wa no he do eni e ti jen do le tin bo pon wa lo cho hun kaka bo wa ganton de jin hun ganton yo wa ye din ko no fo well do le nu kan iyo le me bi odu bi bae me ka mo ndagbe gbogbe aji ye de so ne kan blogbon bo hun ibi do klo do po do tokun lagan po nu kan inatin bo ku ton vile na vo ewe inu wa edi fune din de jin wa zo do po bo temo kaka bo ho kweple ko esi humo do alide nu kaka bo ezando fide e na nanu yo e na blo nu mo koton do aloda lo me de ti be ene inde ne kan blogbon bo ku ton won e na hosu we pin da hode e we gbe ona no pon do alide lenu de tin
ne kana blo nu kon inatin do kwezi kana li do si ale nu be inde ne kana blo nu kon inatin do nu ye dodo mi ton le si ale nu to vina vodo to me si ale nu ne kana blo gbon bo agban kun ito me yi podo wa po hun dido teme le hun ina dogbon to die hun ina dogbon o agbasa die hun ina do lobo na gbon hu die enele bi hu yole enu yin bo ina todo apa ene ko nu kon inatin ne kana blo gbon bo dope fu ero ku ton to ho me bonu gbata glo mo no de ton le yo ina da lo edo alide mo kan le bo no tekpon yi do question ale nu bo nu kon inatin do nwe so ro tebo blo bo question kana li do ina do ho do ali ne on de sun nyonu nyonu bo da khimi ton le me de so ne ka si hu da lo ye gbon enele bi fi si ho emi so lobo adoha to kun laga ku ton de jin fagaso fi de tin yo ero gbe si so me bona wa ndo po khusu kodo eyin o to kun laga po nu kon inatin de jin minayi o de menu kun gbasa hodo ton so ewe nu wa de yo ezan getere do khogbonu fene yo se na so lowo so jinja ime chere me kwa ije ton teme le biye wa mi kon ele do no Elizabeth Poyon ewe do hobo kha ho teme o flinsen le do flen o minat no le se na hodo me kwa ije le ton yo to ganra ho le me ko ito nu kun le me ko me hodo ali ali no to mi ton fida ye yo biwe de me poto me de pon Elizabeth Poyon e flinsen ton do wa ime ho aije ton e o kwe me bi do fene hwe die etime do benjele nugo le ipon kwe wo mi dogu to ai kokoro koru to mi to infio nu gegetin be idio to mi to mi fide jin nu gegetin bo nu kon itin e ka ipon sin dodo mi ton sin kwe kan le ko aton nu kon po de mi lo ablo gbaja ton ru edie le nu gegetin be idio sin dodo mi ton e wa zo de nu kon ton do kwe ten we die sin abo kwi son sin azatan ay ton go gbede jin ele aso lo wo le fe ko sin o azon we ko do wo son o kwe e mi dogu to ai ton sin azan foton nu kon we go die be blo azon go e kende o bo senele ka kendo e zondin bo sena e wa netin lowo zangete de din do senu kontan e dalo do fne yon ka ten o 2019 40 we go we wa dalo fene yo yin o 2025 20 de tin alo do 5 cadeau alo u ka je fene din yo e zon sena zan kete bo de me ka ro fene din we me nu content tiens bo e na si hu sénateur bo no sena ene me on de tin me ko yin to kan ho ho me ko yin de me ko kan ho ho me ko yin ho to ho ko asura li ja le nu e bi e ho plain e ka do din tiens mi tin bo ya me bi me yin sénateur bo no sena ne mo ko jeton lopo bona si hona nu yen to yo ekun imoto me azo imeton do se na pa ko mi lopo yin le bona bo amenji do ho do fi nen no Elizabeth Poyon e do ho lo tereji nu do poropo me biton eti me do menjele no yin se na ton se na do na wa yo e na yin wa to do kandi menji do gbeta e na no so le yo e yin gbeta bona don to inu kon e na yin gbeta bona hen fifa wa e na yin gbeta bona zon bo to mi ton johon ya de defu e na je yin ji de tin do se na kun do fune po won e do a check gege bo ron gege da si ton gbo pe e ka do mo chuon do ni wa mi ton me le bi don atin pon bo na flin to vile lo bo na flin be ne to mi ton do a che pa e te oblo lo ka bo ko weekend do se na ho lo wi e so do no timede do te da yo din bo di sagbon fi gege ro to me e o se na e jawe tiyan ali le nu we na nu e ko blo nu gege ka do mo chuo ne gege ka ko ho kan bi o de we se na ele wa din yo azote agbe ikaja tan ntete weekend do gbe ikaja ali tenu no gbe ikaja ne kana wa nugbon adio meki da lo gbaboro pinpon e weson bo mi do poropo iton da do menjele se na wa nugbo bo jinja yin bo be aso e ka lo montuo azo mi lo poropo ton yo eniwa bo tun le bo nino do to mi bo azo yin da ho do fifa na tin e na ho ija yikan bo na ho nu kon yikan kwazi kana le do ale bi hu inu le do wa zo bo na tun do menjele nu yemi do temeten le yo e mi na so ha agba le nkan ton sa bo nu kon yina tin de tin no enomo ena inde loboyon bo no Elizabeth Poyon e zon holedi bo frin teme kaka so do eden gudo ye wa cité si frin bo khosa bo e razan pe do nu komiton lo jawele mion ena kendo sen we se na ene me khwa ijele ton yo ena jijon lo wa ndo to me wo mi se gbonde yo mi ale bo le ko wa loboti menu do poropo mi ton le minado khode fodo mi do fedo mi atno menjele benevi gigetin boro togudo ma oyon ya me letin boy jiro ton lo me letin boy sudo ton me letin boy benevi tuo noin o
doku mi tan le nu yen dodo mi tan le nu yen tonu mi tan le yo ye mo kun je o de te se gbe lo wa hon nu mo nkan tan diyan wa so ti to mi ro podo soro te ne mi ablogbon ko gbe pele nu me ro tan ko me file po be iro forum diaspora connect nu mi na je ye tan pon jido ye me benen vi go san le de ale nbo wa go sin to gudo le so po man forum diaspora connect nu vo we amen benen vi e file yo e an chaka no ye podo ye me ro to gudo le po bonu nu mi tan titi doku mi tan nu yen dodo mi tan le yo ye lo mo ye te benen vi bo to gudo e na to nu dali ne onu raison bo iso onu mo nkan tan so ti wo te lo nu kan tan we go ye tiyan ele nu da ho de vo concert nu ko no e sara kone boviso e yo to gudo e de bo ka benen vi e ti me podo ji taji wedding e na son lo bo kwezi kan te na li do de jin do apa wele bi hui nu kan tan mi benen vi bo ka to gudo lo nu wa lo teme to mi tan yo mi kun tun wo hon e dan ye me do fele po ye me do to gudo bo ka benen vi le ko chat yo le mi keketi mi na plon mi to de tan le bi no atun to si non mi na do nu yen to tan ma no dogbe to tan ma tun nu won do to tan le ide tin do kan we nu da ho e lo bo no ines ko ne bo vis lo a ho de do e se to zamende so ti me no le no yen dodo mi tan le di mi le mi kun tun de o ton e ti e de to yesu do tan yemi le wa zo kunlongbe no yin tonu emi tan kunlongbe do hun elevo ayin bo titi e doji hon no mo ko tan le e je khado le ni so me do popo jijen bo time na de ti mi afi di yo mi aten ko tonu gege do ali gege nu do me la ho edison na jovi e horo fren do yin kan agba ni sai so do ti ton e ti me po do menjile e mi ba do le e ni zon de bo do ho e ba ka do ho kun sun ta bo igan do ho lo ja ho me o men e te to go do e so ade a bo na mi alo we kwinto e bo ma wala ya na te ka mi na no mi kun ba ni no mo po wo menjin do eni tonu bo nu ho e na do kaka bo di yo alokan we kwinto e de le tintin yo ni nu e na no kun me so e ntun me le vero te gudo ni ma ji yo ni o kada me e te aje mi ka do hodon e te mi ka jam blodo po nu kon yo ne mi ka do ho tongbon e na da lo do question ale nu wa nu e ho kono ya ka zon do ye kan bo ti me ni ya le na da lo egbon mi to wa ayo azo ho ya jan wa hu wa azo ho ya ko do bo ado nu kon yi ton ba ya ne ya kan blogbon mi do ni le bo wa do bo nu kon ni tin de tin o me na ho wi feel ya hun gbeji gbe ro a che pa ton hon ito ni e wa do ton ti me do me jele ni tun do nu gbo e yero to gudo lo benen to bi wa so lo te de tin ani wezo mi ka do mo ajin fidebo ewe benevi sunu abi yonu de yo le yin afo soro te ton to ton do fie ne yo do to ne yo me de ti le to example nu gbo e me de le de bo a hosu no so to sin afo soro te to le me lo ye me benevi egbon fide le yo ye to yin afo soro te ton nu kontan we won e ran to ene mo sin do go lié ni onu ma to ende me jile mi kun me de kun agbonzen mi bo to eme no mi yo mi ka do atonu kegedo ali eni onu de tin o me da ho edi o hun le fo e lo mo e wa ho me da ho we free de lien de hun gbeji kudo eti me po do me jiro nu boy do no ero do friend din yo e ko inu pe vi o no po mi na flame yo do le mi ro po ni tun no mi te do to gudo no yin to mi ton meton e mi do yin tun to bona wa no bo nu kon yin na tin de ji me de ma do e o yin ro to mi a to gudo yen de e o me bi we nu kon yi to ton kan de ji won azote mi ro po na wa bona ho gbe plenu me bi bo no no wa na so bona so a e o yin no blo le me nwe na blo bo to ti le nu kon na pa le le hwe nwe na da lo me le nwe na da lo to ogbon le nwe na blo le eni le bi huyo nu kon yi kan ho kele ne de ji won azo mi ro po tan yo mi ro po ni we wa to bo yin no fre bo do ho bo jawa bo se de le gbe bo tun de le bo le si human de high de le gbon yo ye blo ne le bi huyo ayoji fene mentile mi e ho meton mi na soro fene me fongbe ho gaintan e po bi degbe mi na kota lo ko je aklorun gbero to ma wa o teni gbe o mi na pe lo mi kodo ablode gbaja hwese